muraperi w'icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi yose Drake yongeye gutakaza miliyoni 1.5 y'idolari nyuma yo kwizera ko Lionel Messi na Argentine bari buze kwegukana igikombe cy'isi 2026 ariko bikarangira batacyegukanye. Ese ni impanuka zisanzwe cyangwa koko hari icyo benshi bita Drake Curse gikomeje gukurikirana uwashyigikiye? Muri documentaire rero tugiye kureba inkuru irambuye y'uburyo bet ya Drake yari kumwinjiriza miliyoni 5.1 z'idolari, uko finale ya Espagne na Argentine yagenze, nyuma isi yose yongeye kuvuga Drake Curse, ndetse n'andi mateka atangaje abantu benshi batari bazi kuri uyu mugabo. Wowe reba video kugeza ku musozo, usangiza ibitekerezo byawe abandi, ariko kandi mbere yuko nkwinjiza muri iyi nkuru banza umbwire, ese uzi ikitwa dress icyo ari cyo? Ese wemera ko Drake Curse ibaho cyangwa impanuka zisanzwe zibaho muri siporo? Twagiye. Muri iyi nkuru rero ya none, ubundi tugiye kubabwira uko ibintu byose byatangiye. Ni inkuru y'umuraperi rero w'ikirangire Drake yatakaje amafaranga menshi nyuma y'uko yari yizeye ko Lionel Messi na Argentine bari bwegukana igikombe. Ese byagenze bite? Kuki abantu benshi bakomeje kuvuga icyo bita Drake Curse? Ese amahirwe mabi cyangwa ni ibintu bisanzwe n'impanuka zisanzwe kuri buri wese? Mwebwe mwe muri kumwe natwe kugeza ku musozo kugira ngo musobanukirwe buri kantu kose. Drake ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi yose. Usibye umuziki, azwi cyane no gukunda gutega, ibyo bita betting, agatega amafaranga menshi ku mikino ikomeye. Akeshi iyo hagiye kuba umukino ukomeye, Drake ashyira amafaranga menshi ku ikipe cyangwa ku mukinnyi yemera kwaza gutsinda. Mbere rero y'umukino wa finale y'igikombe cy'isi cya 2026 yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Drake yagaragaje ko yizeye cyane ikipe y'igihugu ya Argentine, kandi yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko yateze arenga miliyoni 1.5 z'amadolari akayashyira kuri ekipe ya Argentine yuko iza gutsinda mu minota 90 isanzwe y'imikino. Iyo biza kuba, Drake yari kubona miliyoni 5.1, ni ukuvuga asaga miliyoni 5,100 by'amadolari. Bivuze ko yari kuba inyungu ya miliyoni 3.6 z'amadolari. Ibi rero byatumye abafana ba Argentine bishima cyane, bavuga ko Drake yagaragaje icyizere gikomeye afitiye Messi ndetse nabo bakinana. Ariko hari n'abandi bahise bagira impungenge. Impamvu yabyo nuko imyaka myinshi ishize abantu benshi batangiye bahwihwisa ibintu byitwa ngo Drake Curse. Iyi mvugo ivuga ko buri gihe Drake washyigikiye cyangwa ikipe ashyigikiye akeshi birangira batsinzwe. Nubwo nta gihamya ya siyansi cyangwa indi yemeza ko ari ukuri, ariko abantu benshi bakomeje kubihuza n'ibyagiye biba mu myaka ishize. Hari amakipe menshi akomeye Drake yigeze gushyigikira, nyuma akaza gutsindwa. Hari n'abakinnyi bakomeye yafotowe ari kumwe nabo mbere y'umukino ikomeye, nyuma bakaza kubura itsinzi. Ibyo nibyo byatumye bavuga ko iyo Drake ateze cyangwa agaragaje uwashyigikiye, abakunzi ba siporo bavuga ko aha bari butsindwe. Bati ese uyu ni Drake Curse? Umunsi rero wa finali wageze, isi yose yari hanze amaso umukino wahuje Espagne na Argentine. Iyi Argentine rero yari yashyiriweho agatubutse n'uyu muraperi w'umunyamerika bita Drake. Abafana ba Messi bari bizeye ko ashobora kuza kongera kwandika amateka mashya, mu gihe Espagne nayo yari ifite icyizere cyo kongera kwegukana igikombe cy'isi. Umukino watangiye amahirwe yombi akinana ubwitonzi bwinshi. Abantu benshi bari biteze kureba ibiri bube. Amahirwe rero yabonetse ku mpande zombi, ariko minota 90 isanzwe yarangiye nta kipe ibashije gutsinda. Icyo gihe Drake yahise atangira kubona ibintu bitari kugenda neza nk'uko yari yabiteganyije, kuko bet ye yasabaga ko Argentine iza gutsinda mu minota 90 isanzwe y'imikino.
Umukino wakomeje mu minota y'inyongera. Ku munota w'106 Espagne yabonye igitego cy'ingenzi cyahinduye amateka y'uwo mukino. Abafana ba Espagne basakuzanya ibyishimo, ariko ku rundi ruhande abafana ba Argentine basigaye mu gahinda gakomeye. Icyarimwe Drake nawe yari amaze gutakaza miliyoni 1.5 y'amafaranga y'idolari yari yiteze. Nyuma y'umukino imbuga nkoranyambaga zahise ziturika, abantu benshi batangira kongera kuririmba no kuvuga Drake Course. Hari abavuze ko Drake atigeze iyo rero ateze ku ikipe runaka ibikwiriye kugira ubwoba kubera yuko uwashyigikiye wese aratsindwa. Mu magambo make Drake atera umwako. Abandi bakavuga ko ari impanuka zisanzwe kuko siporo itegurwa n'imbaraga z'abakinnyi, imyitozo n'abakinnyi byo mu kibuga aho kuba ibyo abantu bizera. Nubwo Drake atongeye kugira byinshi atangaza kuri iyi tsinzwi, si ubwa mbere ahuye n'iki gihombo. Mu myaka ishize yagiye atakaza amafaranga menshi cyane mu mikino ya basketball, UFC, boxing ndetse na football. Hari aho yatsinze, hari naho yatakaje amafaranga abarirwa muri za miliyoni z'amadolari. Ibi ni ibintu bituma buri gihe iyo hagiye kuba umukino ukomeye abafana benshi batekereza kureba ikipe Drake azagushyigikira. Ariko se niki twakwigira kuri iyi nkuru? Icyambere, siporo igira ibyishimo n'agahinda. Nta kipe itsinda buri gihe, nta mukinnyi uhora atsinda. Icya kabiri, gutega amafaranga menshi cyane bifite ibyago bikomeye. Nubwo ushobora gutsindira amafaranga menshi, ushobora no guhomba mu kanya gato nk'uko byagendekeye Drake. Icya gatatu, nubwo buri kintu cyose kiba ari umuvumo cyangwa ari amahirwe mabi, akenshi biba mu mikino biterwa n'ubushobozi bw'ikipe, imyiteguro, amayeri y'abatoza ndetse n'ibiba byabereye mu kibuga. Ku ruhande rwa Espagne rero iyi tsinzi yabaye amateka akomeye kuko yegukanye igikombe cy'isi nyuma yo gutsinda ikipe ifite icyizere gikomeye cyane. Ku ruhande rwa Argentine nubwo itabashije kwegukana igikombe, ariko urugendo rwayo rwashimiwe n'abafana benshi hirya no hino ku isi. Naho Drake nubwo yatakaje miliyoni 1.5 z'amadolari, abantu benshi bemeza ko kubera umutungo afite atari igihombo cyamuhungabanyije cyane. Ariko inkuru ye yongeye kwerekana uburyo beti zishobora guteza igihombo gikomeye ndetse n'ukuntu izina rye rikomeje guhuzwa n'ibyo abantu bise Drake Course. Ese wowe bitekerezaho iki? Ese wemera ko hari koko ibyitwa Drake Course cyangwa wenda n'impanuka zisanzwe zibaho muri siporo ndetse no muri beti? Andika igitekerezo cyawe hano hasi muri comment. Niba ukunda izi nkuru nk'izi ngizi zisesenguye, ukande subscribe, ukande like, ubundi jewe duhurire muri izindi nkuru. Murakoze cyane kubana natwe, turongera kubonana mu zindi nkuru ziri imbere.